Ladies and gentlemen, our contingent number 1, Tribo Riglas. Together with Principal Queen Mason Manula. Once again, daghan kayo salamat. Contingent number 1 of Tribo Riglas. Once again, ladies and gentlemen, our contingent number 2, Tribo San Roque.
Once again, daghang salamat contingent number 2, Primo Sano Roque. Mga higala
mo ito ay katulong mananayaw gikan sa tribu Bagho Cultural Troop. Once again, ladies and gentlemen, contingent number 4, Tribu Luyanganon.